hama gimashu gimashu hama hama gimashu gimashu hama hama makatullo wa topo tse tshutsi le tsa mango ka taola e shupa go bona mo makatullo ga ta tsela mo ditsi mo teng go sa le ditsi a ba petse ka gana ke re medisa bana beso ke thabetse bana le lona hape ke a bona go ntse le re hola so ke kopa a o ke ta tlola video o subscribe o I share o sendela batho ba bang ba tsebe ditaba tsa setso ke tsena na monana e re ke lokise taba ena ntse ke thola di call bana beso ke thola di call batho ba bang phuka wa hlahloba ha bapala ya ke bapala bana beso hlahloba ga dintho tse ngata but hlahlobo ya ka e qala from 250 ke a hlahloba ke ditaola ke hloho ke a hlahloba then di ngata di tlhahlobo ha ba tla hlahloba ka duhana di teng speed stain so ntho tseo di teng kaofela but tena tse di a tura so ne ke batla go bua ka ena ya 250 ke a gona go hlahloba le hole mo leng teng ke a gona go hlahloba so batho o tlo thola nako go nna ha re kena taba ya rona ya today ke taba ya Bible ya loya boloi ba Bible bana betso ke batla go tsipela fela ke batla go lefa batho ba bang so if o ya ka ga di oral interview ke moriana wa dipuisano re ke lefeng ba profeta ba modimo batho ba rapelang batho ba sa sebedise moriana le batho ba sebedisang moriana ke tlo zama o e beya ka tsela tse ngata ntho inana hore le ipisise motho a re nna moriana o sebeletse ha tle monana motho a re nna ha ke bua ha ke utlwa hale ha mamele video inana motho a re mofukeng ke ya interview hosane ba mpitsitse mosebetsing ha ke na tšhelete ya o patala ngaka ha mamele video inana then motho ya re ke na le case hosane le mphakati ba itse kutsitse eng ke sa etsa ntho eno ha mamele video inana imamele motho a re ke na le case le motho ha isa le nka tšhelete ya ka ba le ya rotang ketsetsa this and that ha mamele video inana ha re ke netabeng ha itelele video ya rona bana beso o batla kerese ye tshweu o batla ranta ya tšhelete o batla glass a transparent glass then you must fill it with the water o itshela metsi ka hare o batla lebekere la air le leng then re lo ya jwang mofukeng ka o batla le Bible mofukeng re lo ya jwang he jwang o nka lebekere la air o le beya ka nqena o nke glass o e be ka nqena o di beile fatshe then unka like a piece of paper o ngola lebitso la motho o tlo buang le yena mo o le ngole o re okay Mofukeng Dr. Mofukeng unka ranta yana o phuthela pampiri eno so o ilahlela ka hara glass ena le metsi then o kgantsha kerese ye tshweu ha o ka ta o kgantsha kerese ye tshweu o ikenya ka hara glass eno wa bua wena mono wa bua re ke batla hore mamang ha tla ho nna ka ha ke bua le magwa anana a utlwe di reasons tsa ka tsa o batla mosebetsi ona tjena ntho engwe le engwe ke e buileng le bona ba e bone ka re ke ntho e etsahetse ka e tlamile hore e etsahale e dule dipelong tsa bona e re ke tse mohlala o simple but ha ke re le etse jwalo ka ba ke re ke etsa jwalo ha re o tlo hlahloba motho ngaka wa dinga ntho tse o etsa ka mokgwa o hlabisitseng ka teng then wa bua hore motho ntho engwe le engwe ke tlo mo hlahloba yona le haebe e le hore ke maka a dumele e bile a bone ka re wa itseba o bua ha qeta o nka Bible o e tshwara Bible so o re ntate lentswe la ha o buile wena ha ona monga ka nna bua ha o e bale then o e beya fatshe o e beya planto tseno mo then motho o kene a re koko ke tlo hlahloba ha hlahloba mohlahlobo o ipotele fela mo go ipotelang ka teng kapo di interview di questions tsa teng di o shapa ka mo go di shapang ka teng ba da tlo hlahloba motho na ntho mo hlahloba yona ho yena e tlo ba isi flight ntho e kile ya etsahala before okay ha ntate ke gopola ntho e so then how does it know batho ba interview motho a o tshwaretseng interview o tla ba re wa tseba ntho ena na e ka re kile ya etsahala so re hloka motho a tshwana le wena so re kopa o sane o tsuwe then o thowe msebetsi ke blo ba ba le bone ke lefa bona today but Bible ya loya guys ka tsela tse ngata a ke re le skela bana Bible ke moruting ha ke re le skela bana Bible wa khona wa loya ka dipesa le mefera then go re wa loya then o khona hona le dikupu tse tswang ka Bible ane but re tla o tsona na kwa teng fika so magona di hana dikupu
ke di etsa but hana go ya teng e fitla so ne ke re ke le fe mono bana beso ke le thakele le etse jwalo ntho tse ding di batla go di iketsetse tsona then le ska be se a lentse le patala molebe le patala ke bona tse ke le fanyona ne buildings Monday to Friday Dr. Phoka wa tholahala 068 213 4374 ke a tholahala WhatsApp di call ke a tholahala